हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते आम आज हाट को आसी देखु केते सुंदर से परियापत्र भल मंद बिक्री हो चलते देखिए आम हाटर कौन कौन नौ सब पनीपरिया भल मंद कौन नौ देखिए। आसिक घरे पहुँचली हाटर कम सारिली एवं आसी घरे पहुँचली चलते देखा कौन सब हाटर आनिली मूला कलम शाग कैप्सिकम पोटल पाचिला कदली अच्छी खई आठी मो पुअर पॉपकॉर्न ये जिलापी आलू नींबू टमाटो इलायची कोबी बाइगण काकुड़ी कलरा कदली कांकड़
ହେଇଗଲା ଆମର ହାଟର ପରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଟରୁ କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି। ସପ୍ତାହେ ଚଳିବା ପାଇଁ ପରିବା ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯେମିତିକି ମୋର ଯାହା ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଯାଇପାରିବ।